Amen. Yini leyo wazakhulunywa ngayo? Imfundiso kaJezebeli. Amen. Bavumele bengekho aware, benganakile, bayidedela imfundiso kaJezebeli. Who is Jezebel? Now, the Old Testament siyafunda ngoJezebel. Kuthiwa uKing Ahab oyenye yamakhosi akwa-Israyeli kuthiwa uyena wenza izinto ezimbi kakhulu phambi kaNkulunkulu. Enye into ayenza ukuthi washada nomuntu oyegama lakhe kuthiwa uJezebel, inkosi yakwa-Israyeli leyo kwaku-Ahab. Into ezimbi kakhulu azenza, wabe seshada ne-queen eyagcina siyi-Queen of Israel, igama layo linguJezebel. Lo Jezebel wayindodakazi ka-Ethbaal owayeyinkosi yaseSidoni ngaleso sikhathi. Le nkosi yaseSidoni ke le kwakuyizwe elabe likhonza izithixo. Amen. Lingamkhonzi uNkulunkulu, lingamazi ukuthi ubani uNkulunkulu, likhonza izithixo. Ngokhonza izithixo ke awuhlukile nabantu abahlabela amadlozi, abakhonza izinyama, abahamba izinto zomnyama, abayogula, abagcaba basebenzisa imithi, bagcabe, bakhwife, benze yonke lento. Amen. There's a difference between using herbal stuff and the meat oyilandeni yangeni uyilandela ihambisana nezinto zomnyama. So le ndawo ke le eyokuthi Sidonia yayisizinda somnyama sezinto zamadlozi, idols, worshiping and all those things. Wayithatha indodakazi yakhona wayiletha la kwa-Israyeli, isizwe esikhethwe uNkulunkulu esingakhonzi ithixo. Mefika ke lo nkosikazi lana loJezebel, wafika la kwa-Israyeli eseyikhwini yakhona, wayiguqula lento yokukhonza uNkulunkulu, wafuna ukufaka yakhe inkolo. Le nkolo inama-wings amabili lekaJezebel. I-wing yokuqala, ama-engel yokuqala ye-sexual promotion. 2, worshiping of idols. So uJezebel wayedume ngalezo zinto ezimbili ukuthi promota ukukhonza izithixo, ukukhonza ama-idols, inkonzo yabafileyo, inkonzo yezithombe, inkonzo yamadlozi. Wayipromota kuJezebel. Ingabeka phansi. Amen. 2, uJezebel wayipromota ukuthi inkonzo yocansi yamukelekile, ivumelekile ungekho emshadweni. Amen. Sangena-ke izinto ebandleni lakwa-Israyeli, zanyonyongwa eyishumayela openly uJezebel. Now, leli bandla yini lesikhuluma ngayo? Thyatira. Kuthiwa kasentunywe kangaka. Amen. Ngento ezinhle ezenzile, kodwa imisebenzi yalo mikhulu iniyaqala, kodwa alizange libephefula. Mayibonge inkosi. Amen. So ithini into yami nabazalwane? Sithi ke lento kubalulekile that when we are a church elifuna phambili, lihlale njalo lizindla, libheka, licubungula ukuze ekuhambeni kwethu singagcini njena jumping and singing choruses, hallelujah, senze konke and sikhohle ukuthi khona izinto usathane azinyonyobisayo. Amen. Like inkonzo kaJezebel. Amen. Inkonzo yokukhonza amadlozi, inkonzo ekuzinamisa ngocansi, outside marriage. Hallelujah. So this is
what we want to emphasize was on verse 20. But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and she teaches and leads my bond servants astray, so that they commit acts of immorality and eat things sacrificed to idols. Bazalwane, ibandla ezowakheka liye phambili. Sithe ekuqaleni lihlala phansi njengendoda efuna ukwakha ithawo, liplane, licubungule, lifunde. Amen. Lenzani bazalwane? Lifunde. Sithe this year bazalwane going to have some Bible studies. That's so funda khona, so that siyazunyonyobelwa ilezi zinto. Lezi zinto ziyanyonyobwa. If you're not careful, you'll try to pull ama chorus, but inside khona izinto zobumnyama ezinyonyobeli bakho. Amen. Engifika la iminyaka manje. Shiba ngento abantu bahlezi kuzona. Amen.